da bismo bili ojačani za naše životno putovanje. I sam Krist Gospodin kaže, čuli smo u Evanđelju, po svojoj hrani, samim slovom kada nas hrani u znakovima kruha i vina. Как к пределу, так к пределу. Samo želim da zaboravim i da život nastavi. Samo želim. Familija Holbak, poznati konjari i kočije Mercedes, jel' tako? I da život nastavi. Prijatelju, nije lako kad se nekom voli tako, kao što sam volio je ja. Jer ovo sam ja dušeni, sve je ona bila meni, a na kraju ostao sam sam. Ja pa ne, ovo tramo da mi namimo da ja bi što to. Jesi narezao? Je, ali kako? Hajde, gdje je to? Ovak, da se vidimo, vidiš. Tak se otrgne lijepo. Čekaj, mi smo tu do pulsa se. Ivan Despetović kod Bjelovara, velika pisanica. Olja Milančić, Nedeviće, ja ga belo pojmija se. Dakle, da vidite da je ovo vrlo lagano. Ne ide, da vidimo, možda on zna, da vidimo. Čak sam i ja dobro, da probaj još jednu čega. A bilo bi zaleta malo. Dobre. Veselo
poštovani gledatelji, kupite hrvatsko, autohtono u Mariji Bistrici je upravo to ovo. Dva meni vrlo draga sveca, Sveti Antun i Sveti Juraj. Za medicinu, a bavi se čovjek češljava. Je. To je kasica, kad vi napunite, druge godine dođete i samo zamijenite. Znači ne treba ništa prazniti, samo donesite taj puran koji ste kupili, donesete, dođete po drugi i mi vam zamijenimo, uopće nije problem. A razlika između purana koji ima plavu glavu i koji ima crvenu glavu je velika, jer koji ima plavu glavu, taj je spolno zrel, a koji ima crvenu glavu, taj nije spolno zrel. Dakle, ovo je jedan mali tkalački Stan koji za izradu platna. da, za bade kostime. Za bade kostima moramo čak I i donji vek. Da. Jako dobro. S time da meru uzmemo i tako. Ove krasne gospodi, čestitamo godišnjicu braka, a ujedno i Veljku sretan rođendan. Sve se dogodilo, Veljku sretan rođendan, sve se dogodilo isto. Hvala lijepo. Dakle, još jedanput preporučamo da kad idete u Mariju Bistricu, da kupite domaće autohtone drvene proizvode, a ne puške i mitraljeze uvozne. Još jedan, evo je tamburica ima. Super. I onda iduće godine kad idete na Mariju Bistricu, uzmete si ovaj stolček i možete pri meši lijepo sedeti. Tako da lijepo svi, evo ga, jednoga stolčeka, ovaj je baš lijepi. Sad kajemo domov, bomo si jednoga kupili. Jel' tako, gospođo? Strica, no. Znači, ovo su zagorske smokve. Tu gore zlaze, evo, moj muž je donesel od Gornjeg Gabuda, Jako je. od jednoga čovjeka prije četiri, kad bi se uženili, one proljeće i nikad se nisu smrzli. To je otporno smokva i baš je stvarno, probajte puta, vidi kako su fini. Čestitam, on poslije došao.